Chief Executive Member Kakasils Autonomous District Council ubak Semborlang Renja harangkat UIM BDP je kepala tengka ni kesengi kelale je kendu ya sembut Menteri Rangba Kejelau ubak Perstun Tensong BDP je ketenat District Council banyak keren halor ban pelajno ya kabha bisa kabadai kerpang nak benta jongki abak keren berkilat petai kebor ubak Semborlang Renja ulai itu bahaduk menta kaki GDC kampat cem layo ya kabha kabagi dai banyo. Kita resmi nak kalian nggak jungi nak District Council mengharapkan yang charge of finance menawan pintu Deputy CM BDP ya ka department. Nah kejuan jungi kalau keren ketua yang telah kimat ke council do. Boleh dapat kimat ke dia lor ke bahak ke maka ke GTC ke dia banyo. Nama apa ni hakiwe ki council kita nak bagi karena ka department ada persoalan ada mentai nak kena GTC ke tahu wilayah ibu din hi daga shikin adu di brai ada dan rengim semua adu utangim semua yo tidak ada bah ina so dongkam mana ni department deputy siam man depa ni kembali tadi kan banyak do perkawai ni keren lah kalau dibatkan ke research apa kom ke council hi kan ka hak penyoka kan kam pada banyak sesuatu di jalan zaman demi muka cakri keren Deputy CM yang ni kamat makuk ka council ni dalam jikersan ka state government ka bani kumno bangin ang lasu kan buat banyak lagi julong zaman juga cek dari jungi research ka ka bentah juga council nak kenang bangin la man sothok ya ka pateng ka ba adap ni ka bentah tadi ka bani keren Deputy CM bila pun pakai kemudian kai kata apa kata skim tadi kebahak coba disebut yo naga yang deputy CM imsim lai tu ekada ndai la shutha yo officer yung ibdala cakara kin pe pnya ai ka bagi di ban le kloi na ta joki tadi tai tai